Mncebo Mnisi o tshireletso ka Eswatini o ikhumane a le ka gare ga tlhakatlhakano. Lori ya gagwe le dithoto di sentswe. There was a protest, a big protest in town, and I tried to make a U-turn facing the oncoming traffic. While I was on my way, they came in a full sprint to block my truck. And while they blocked my truck, they tried to step my wheels. Baotledi mmogo ba Mnisi le bona ba gagetswe molelwaneng wa Oshoek. Ke letšatši la bobedi bjalo dillori di hlomile moraladi wa dikilomitara tše ka bago tše pedi. Asikho happy ngokuthi asathi sikwenzakalani. Since isihletla ketene asikhona ngemakhaya kumadima lokuthi sikhone ukuthi sibe nefamily yethu. Bao ba lego ka nageng eo ba ngongorega gore dikgokaganyo tša inthanete di kgaotswe. Go the go tlalelana ga dillori ke gona go tlholago dikgokaganyo tšeo di fokolago tša megala. As of today, this morning, we wake up and only to find that the systems by which the clearing agencies are using to clear the trucks, it's not working in Eswatini, it's down. So they cannot process the trucks. Hence, the trucks are parked here. Ba mahlatse bao ba kgonne go tshelela ka Eswatini ba tiišetša gore ditsela di thibilwe. You can actually see that last night was a heavy night, because of the debris on the road. We barely made it through. We couldn't even go. We are from Durban. We couldn't even go down that way. Since last night, no connection. We've been in the dark for the whole part of last night. It only came in the morning for from 6 to 6:30 or maybe around 7. Then it was cut. Nothing, no internet, no connection. Afrika Borwa ke nngwe ya dinaga tše kgolo tšeo di romelago dithoto ka nageng eo. Gomme ka baka la dillori tšeo di gagetšego molelwaneng go na le kgonagalo ya gore go ka ba le tlhaelelo ya dithoto mo nakong ya kgauswi.